Ok, ovo je zadnji vlog iz Barcelone. Hoćemo napraviti nešto special. Ok. Easy. Kaj mi je sad plan? Onda vratit skejtove i... A bude dobra i ovo, vjeruj mi. Ako staviš u video, odrezat ću ti ja. Znači sad je plan. I ću staviti skate. Onda u hotel. Idemo skate. Ja ti pomažem, gle. Imam dokaze da sam dobar prijatelj. Nisam ti razbio usnicu ovak, gle ovo. Vrijeme da updateamo ljude. Sad su nam poslali poruku da su nam cancelali hotel. Unable to process your credit card. Update your credit card details here. So how can we change the card? Kurči. Ok, idemo jedan kratki rent. Znači cancelali su nam hotel i to onak 3 sata prije nego smo trebali ući. zato jer kao kartica ne radi. To su nam poslali još prije jer je njegova blokana. I onda smo stavili moju i jučer su rekli da je okej. I sad danas ništa. Let nam ide jako rano u 6 ujutro, tako da možemo doslovno do 1-2 budemo u gradu. Oko 3 dođemo na aerodrom i 3 sata negdje ščilamo. Bićemo beskućnici. Znaš kaj? Tamo lijevo, tamo. Nice, gledaj nam je apartman. Gdje je to? Mili materin doslovno. Ok, našli smo mjesto gdje možemo ostaviti kao zaključati kofere, pa to idemo sad probati. Tako beo. Danas se našvercamo u vlaku, ali smo zato došli tu sjesti gdje su ljudi ostavili i čaše i pomfri, tako to jedemo doslovno. Nemojte ovo raditi, sjeli smo za neće mjesto gdje su ljudi otišli. Hej, Sofiten, čuvaj kameru sljedeći put, pazi na kameru. Pedeo. Ovo je onaj shake dio vloga. Izdo si me doslovno. Ok. To je 10 eura. Kaj si napravio? Ajde Fićo, Fićo, dobio si sad svog boga. E sad. Pigeon master. Lik, jel to tvoja armija? Znaš kako su me skrebali? Tak ti treba! Nema više, ne dam. Ne dam. Neću! Neću! Znači nakon 3 promijenjena restorana, napokon smo otkrili da možemo ući u bus i čekat na aerodromu. Lude likrice. Oškari? Neću. Okej. Lude likrice izu, I ovo to je sve bilo puno i ljudi su sam krenuli bježat van. Neću. Nemoj. Ludi pikat, kaj smo sad polu? Smrade jedan, kaj si me nabio u koljeno tako? Bacit ću ti zuzu blata. Bravo, smrade jedan. Znači, bili smo na krivom terminalu i sad idemo s ovim busićem. No dobar. Di sad? Blatnjove pikrite. Sad čekamo let. Pikrit me izdo, frajer ošao bez mene. Karma će ga šupit kad tad. Doslovno su mu trgali kofer. Jedan prijavi se. Pikritova nesreća. Ošao nam je i bus kojeg smo čekali pol sata, frajer nije ni došao i sad moramo s Uberom. A? Zašto si kupio lokspet? Aj priznaj sad, smrade jedan. Da zaključam djecu koju skrivam u basementu.